ассалому алайкум надагони азиз. нашри муфассали барномаи иттилоотии ахборо мустақиман аз Тоҷикистон манзуратон мегардонем. 23 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти Италия муҳтарам Серҷо Маттерали мулоқот карданд. маросими истиқболи расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди қасри президенти Италия Квиринал баргузор шуд. меҳмони олимақом пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар саҳни қасри Квиринал президенти Италия самимона истиқбол гирифтанд. 22 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо сафари расмӣ вориди шаҳри Рим пойтахти ҷумҳурии Италия шуданд. дар фурудгоҳи байналмилалии Фиумичино ба номи Леонардо да Винчи меҳмони олимақом президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро бо эҳтирому самимияти хос намояндагони воломақом ва шахсони расмии ҷумҳурии Италия ва Ватикан истиқбол гирифтанд. ба хотири пазироии сатҳи баланди меҳмони олимақом роҳрав бо қолини сурх густурда шуда аз ду канори он қаровули фахрӣ саф кашид. 23 апрел асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон бо президенти ҷумҳурии Италия муҳтарам Серҷо Маттарелла мулоқот карданд. маросими истиқболи расмии президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар назди қасри президенти Италия Квиринал баргузор шуд. меҳмони олимақом пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмонро дар саҳни қасри Квиринал президенти ҷумҳурии Италия самимона истиқбол гирифт. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва президенти ҷумҳурии Италия дар болои қолин қарор гирифтанд ва сурудҳои миллии ду кишвар садо дод. дар ин маврид дар болои боми қасри Квиринал парчами давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон бардошта шуд. маросими истиқболи расмӣ бо шиносоии сарони давлатҳо бо ҳайатҳои расмии ду ҷониб поён ёфт. баррасии масоили ҳамкории Тоҷикистону Италия дар қасри Квиринал дар мулоқоти хосаи сарони давлатҳо оғоз гардида бо иштироки ҳайатҳои ҳарду ҷониб
идома ёфт. Президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба президенти ҷумҳурии Италия барои даъват ҷиҳати анҷом додани сафари расмӣ ва пазироии гарму самимӣ изҳори сипос намуданд. мо ҷумҳурии Италияро шарики муҳим ва боэътимоди худ дар Аврупо медонем, таъкид доштанд сарвари давлати Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар оғози суҳбат. ҷонибҳо зимни музокирот маҷмӯи масоили ҳамкорӣ байни ду давлат ва густариши робитаҳо дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодию тиҷоратӣ, инчунин имконоти татбиқи лоиҳаҳои муштараки сармоякгузориро баррасӣ намуданд. баҳрабардорӣ аз таҷрибаи ғании Италия бахусус дар соҳаҳои гидроэнергетика, саноати сабук, хӯрокворӣ, дорусозӣ, истихроҷи маъдан, истифодаи захираҳои табиӣ ва кишоварзӣ аз самтҳои афзалиятноку барои ҷонибҳо судовар номида шуд. таъкид гардид ки таъсиси шӯрои муштараки тиҷоратӣ барои густариши ҳамкории ҷонибҳо дар бахши хусусӣ иқдоми саривақтӣ хоҳад буд. дар рафти мулоқот масоили дарёфти роҳҳои нави ҳамкорӣ дар самти рафтуомади шаҳрвандон ва таъсиси хатсайри мустақими ҳавоӣ байни ду давлат баррасӣ гардид. дар ин ҷода роҳбарони ду давлат имзошудани созишнома дар бораи лағви раводид барои дорандагони шиносномаҳои дипломатиро ки дар доираи сафар имзо мегардад иқдоми муҳим арзёбӣ намуданд. ҷонибҳо оид ба рушди бахши сайёҳӣ ва инфраструктураи он, робитаҳои фарҳангию гуманитарӣ ва ҷалби ҷавонон ба таҳсил дар муассисаҳои олии Италия табодули афкор намуданд. зикр карда шуд ки парлумонҳои ду кишвар дар чаҳорчӯби парлумони Аврупо ҳамкории судманд доранд ва барои ҷонбар кардани он таъсиси гурӯҳи дуҷонибаи дӯстии парлумонии Тоҷикистону Италия амри зарурӣ аст. дар рафти вохӯрӣ масоили ҳамкории кишварҳо дар доираи ташкилоту созмонҳои бонуфузи олам аз қабили Созмони Милали Муттаҳид, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо ва дигар сохторҳои байналмилалӣ муҳокима гардид. дар рафти мулоқот ташаббусҳои глобалии Тоҷикистон дар ҳалли масоили обу иқлим, ҳифзу таҳкими амнияти минтақавӣ ва байналмилалӣ таъкид гардид. зимни баррасии масоили амниятии ҷонибҳо оид бар роҳҳои муборизаи босамар бар зидди терроризм, ифротгароӣ ва ҷиноятҳои муташаккили фаромиллӣ аз ҷумла қочоқи маводи мухаддир ва ҷиноятҳои киберӣ андешаронӣ карданд. дар фароварди мулоқот президенти ҷумҳурии Тоҷикистон аз президенти ҷумҳурии Италия даъват ба амал оварданд ки бо сафари расмӣ ба Тоҷикистон ташриф оранд. 23 апрел дар шаҳри Рим дар доираи сафари расмии асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ пешвои миллат президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ба Италия мулоқоту музокироти Тоҷикистону Италия баргузор шуд. маросими расмии истиқболи меҳмони олимақом пешвои миллат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон дар саҳни қароргоҳи сарвазири ҷумҳурии Италия Палаццо Чиҷи сурат гирифт. фармондеҳи қаровули фахрӣ оид ба омодагӣ ба баргузории маросими истиқболи расмӣ ба меҳмони олимақом гузориш дод. президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва сарвазири ҷумҳурии Италия дар болои роҳрав якҷо ҳаракат намуда дар назди парчами ҷумҳурии Италия таваққуф карданд. меҳмони олиқадр президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ҷониби парчами давлатӣ арзу эҳтиром намуданд. баъди анҷоми маросими истиқболи расмӣ ва аксбардории якҷоя ва муаррифии ҳайъатҳои расмии ҳарду ҷониб сурат гирифт. баррасии масоили ҳамкории Тоҷикистону Италия дар мулоқоти хоса оғоз гардида бо иштироки ҳайъатҳои расмии ду кишвар идома ёфт. дар оғози мулоқот президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ба сарвазири Италия Ҷорҷа Мелони барои истиқболу меҳмоннавозии самимӣ изҳори сипос карданд. ҷонибҳо зимни мулоқот масоили густариши робитаҳо дар соҳаҳои сиёсӣ, иқтисодӣ, тиҷоратӣ, фарҳангию гуманитарӣ ва амниятӣ муҳокима карданд. ҳарду ҷониб оид ба тавсияи ҳамкорӣ дар соҳаҳои гидроэнергетика, саноати сабук, хӯрокворӣ, металлургӣ, маъдан, кимиё, кишоварзӣ, дорусозӣ ва сайёҳӣ изҳори ҳавасмандӣ намуданд. ҷалби сармояи итолиявӣ барои рушди соҳаи саноати Тоҷикистон барои ҳарду кишвар судовар номида шуд. таъкид гардид ки дар Тоҷикистон барои таъсиси корхонаҳои муштарак оид ба коркарди маҳсулоти кишоварзӣ, саноатӣ ва афзоиши содироти он ба кишварҳои Аврупо имконияту захираҳо фаровон аст. таъсиси хатсайрҳои мустақими ҳавоӣ ва робитаҳои ду ҷониб дар соҳаҳои маорифу тандурустӣ, ҷудо кардани квотаҳо барои шаҳрвандони Тоҷикистон дар муассисаҳои олии Италия аз мавзӯъҳои дигари мулоқот буд. ҷонибҳо ҳамчунин ҳамкории кишварҳоро дар чаҳорчӯби созмонҳои Созмони Милали Муттаҳид, Созмони амният ва ҳамкорӣ дар Аврупо ва дигарниҳодҳои байналмилалӣ баррасӣ карданд. зимни вохӯрӣ оид ба пешбурди ташаббусҳои Тоҷикистон
тоҷикистон дар соҳаҳои обу иқлим бахусус ҳифзи пиряхҳо ва ҷонибдории ҷомеаи ҷаҳонӣ аз он андешаронӣ сурат гирифт. Дар робита ба вазъи мураккаби сиёсии байналмилалӣ ҳамкории самарабахш дар мубориза бар зидди таҳдиду хатарҳои муосир зарур шуморида шуд. дар фарҷоми мулоқот сарвари давлат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон аз сарвазири Италия Ҷорҷа Мелони даъват ба амал оварданд ки дар вақти барояшон мусоид бо сафари ба Тоҷикистон ташриф оранд. пас аз анҷоми мулоқоту музокироти расмии Тоҷикистон ва Италия дар ҳузури президенти ҷумҳурии Тоҷикистон муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ва сарвазири Италия хонум Ҷорҷа Мелони маросими имзои санадҳои нави ҳамкорӣ баргузор шуд. дар маҷмӯъ пас аз рӯи натиҷаҳои вохӯрии сатҳи олӣ 7 санади нав ба имзо расид. созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Италия оид ба ҳамкорӣ дар масъалаҳои амниятӣ. ёддошти тафоҳум байни агентии назорати маводи нашъовари назди президенти ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати корҳои дохилии Италия оид ба ҳамкории оперативӣ дар мубориза бар зидди маводи нашъовар. ёддошти тафоҳум байни кумитаи рушди сайёҳии назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати сайёҳии Италия оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи сайёҳӣ. барномаи ҳамкории фарҳангӣ, илмӣ ва технологӣ байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Италия барои солҳои 2024-2027. ёддошти тафоҳум оид ба ҳамкорӣ дар соҳаи рушди устувор байни кумитаи ҳифзи муҳити зисти назди ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати муҳити зист ва амнияти энергетикии Италия. созишнома байни ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва ҳукумати Италия оид ба бекор намудани талаботи раводид барои дорандагони шиносномаҳои дипломатӣ. барномаи ҳамкорӣ байни вазорати корҳои хориҷии ҷумҳурии Тоҷикистон ва вазорати корҳои хориҷӣ ва ҳамкории байналмилалии Италия барои солҳои 2024-2026. идомаи ахбор. исрофкорӣ аз ҷумлаи амалҳои хурофотӣ ба ҳисоб рафта дар он ба сарфу хароҷоти аз меъёр зиёд роҳ дода мешавад ки ин ба буҷаи оила ва иқтисоди кишвар зарари зиёд мерасонад. ҳарчанд дар мамлакат таи чанд сол аст ки қонуни ҷумҳурии Тоҷикистон дар бораи танзими анъана ва ҷашну маросим дар ҷумҳурии Тоҷикистон амал мекунад, вале ҳоло ҳам нафароне ҳастанд бо мақсади худнамоӣ ва тақлид ба дигарон ҳангоми барпо кардани маъракаҳои азодорӣ ва тӯи хурсандӣ ба исрофкорӣ ва зиёдаравӣ роҳ медиҳанд ки боиси нигаронӣ аст. ҳамкорамон Фарҳод Сафарзода ҳоло бо профессори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон суҳбат меоранд. ташаккури зиёд ҳамкорони азиз. ҳоло мо суҳбате дорем бо доктори илмҳои фалсафа, профессори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Муҳибба Маҳмадҷонова дар мавзӯи исрофкорӣ, зиёдаравӣ ки баъзан дар оилаҳо ҳангоми оростани дастархони маъракаҳои азодорӣ ё шодиву хусрандӣ дида мешавад, ҳатто то ҳадде ки ба сабқат мерасад. чун мавзӯи мо ҳамин зиёдаравӣ ва исрофкорӣ аст, бисёр хуб аст ки худи ҳамин мафҳумҳо дар оғози суҳбат шарҳ дода шаванд. барои шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон қонуни танзими расму оин тамоми рукнҳои маъракаҳо ва ҳамоишҳои мардуми кишвар муайян кардааст ва аз рӯи ҳамин санади ҳуқуқӣ ки бояд ки барои ҳамаи шаҳрвандони ҷумҳурии Тоҷикистон он ҳамчун қонун қабул ва мавриди иҷро бошад, тамоми расму оин маъракаҳо муайян шудааст ва аз рӯи ҳамин агар ҳар як шаҳрванд намояд ба ифротӣ ва ба ифрот дар ин корҳо роҳ намедиҳад. масалан, мо медонем ки аксарияти кулли маъракаҳо бо орустани дастархони хоксорона бояд анҷом ёбад. дастархони хоксорона дар назар дорад ки мавҷудияти нон, мавҷудияти як-ду намуди хӯрок ва он чизе ки масалан барои оила дастрас аст. барои оила дастрас аст ва барои дуруст кардани як суҳбати фарҳангӣ, гуфтугӯи хуби мардуме ки дар гирди дастархон ҷамъ мешаванд, меҳмонон бо аҳли оила бигӯем, зарур аст. ба таъбири пешвои миллат дастархони маънавӣ. дуруст аст, бисёр таъбири хуб аст дастархони маънавӣ, на ба хотири намоиш додани дастовардҳои иқтисодии оила, балки ба хотири пазироии меҳмоне ки дар атрофи ин дастархон, мардуме ки дар атрофи ин дастархон ҷамъ мешаванд. ҳар он чизе ки бештар аз ин аст албатта зиёдаравӣ ба ҳисоб меравад. ба фикри шумо сабаби ба зиёдаравӣ, ифрот дар
дастархонороӣ роҳ додани мо махсусан занону бонувони хонадон ва дар ин кор то ҳадди муайяни шарик шудани мардон дар чи аст? Сабабаш ман фикр мекунам ки ҳамон як рӯҳияи сабқатороии занону бонувони мо шояд бошад. Аз он хотир ки амин хислати як нафар дораду ман надорам, як нафар ин тур кард, ман аз он қафо намонам. Сабқатҳо дар ҳамин ҳолат. Масалан, то ба як хонаводаи муайян шуда рафтани арӯз чандин маротибаҳо во мехӯранд занҳо ва дар ҳамаи ин вохӯриҳо ҳамин гуна рафтор дида мешавад. Ин хеле хеле хароҷоти зиёд мехоҳад. шумо ҳам як шахси рӯзгор дида ҳастед. ба фикри шумо чӣ бояд кард ки ҳамин масъала, ҳамин мушкилӣ аз байн равад? агар зан ва мард бо донишҳои иқтисодӣ мусаллаҳ бошад, агар зан ҳам донад ки ба чӣ мушкилот як маблағи ба даст оварда мешавад, ман фикр мекунам ки як камтар андеша мекунад дар хароҷоташ. Ман бисёр оилаҳое медонам ки баъди он ки тӯйи арӯсиро анҷом доданд, мард ва навхонадор шаҳбачае ки нав зан гирифтааст маҷбур мешавад ба як кори сермузтар даст занад. Ин бисёр як ҳузновар аст. сариштакорӣ, сарфакорӣ ба фикри шумо дар беҳбуд бахшидан ба буҷаи оила чӣ нақш дошта метавонад? нақши хеле зиёд дошта метавонад. Он оилаҳое ки ман медонам ва дар ҳудуди қонуни танзими расму оин маъракаҳои худашонро мегузаронанд ва ин маъракаҳо хоҳед нахоҳед мо мегузаронем ин чизҳоро агар дар ҳудуди сарфаю сариштакорӣ гузаронанд. онҳо рифоҳи иқтисодии оилаашонро, беҳбуди оилаашонро ба маротиб хуб кардан, ман ин чизро бо чашми худам дидам. ман масалан оилаҳои фарҳангиро медонам ки бо хароҷоти кам тӯи арӯсии домодии фарзандонашонро иҷро анҷом доданд ва он маблағе ки дар дасташон боқӣ монд ба фарзандонашон доданд то ин ки ба хотири бештар шинос шудани ҳамдигар онҳо ба сафари ҳамҷоят, ба сафари сайёҳӣ баромаданд. беҳад кори хуб шуд. ё ин ки оилаҳоеро медонам ки бо муоҳидаи байни қудоҳо онҳо азм карданд ки хароҷоти зиёдӣ намекунанд ва масалан либосдиҳӣ, масалан курпаву болишти зиёдӣ кардан, ё ин ки таҷҳизоти хонаро ба қимати гарон хариданро аз байн бурданд ва он маблағе ки барои ин хонавода монд, он маблағро барои як фоидаи фарзандонашон сарф карданд. барои суҳбат ва ибрози андешаҳо ташаккури зиёд. бинандагони гиромӣ, ёдовар мешавем суҳбати доштем бо доктори илмҳои фалсафа, профессори Академияи миллии илмҳои Тоҷикистон Муҳибба Маҳмадҷонова. марҳамат ҳамкорони азиз. ташаккур Фарҳод. шиноидани ниҳол амали нек буда нигоҳубин ва таъмини сабзиши он масъулият талаб мебошад. мувофиқи иттилоъ соли 2023 дар ҷумҳурӣ дар маҷмӯъ бештар аз 1 млн 700 000 бех ниҳоли сояфкану ороишӣ шиноида шудааст ки ба 102% нақша баробар арзёбӣ мегардад. вале ниҳолҳои навшинонида шуда дар баъзе аз шаҳру ноҳияҳои мамлакат бо сабабҳои гуногун хушк мешаванд. олимони соҳаи кишоварзӣ омилҳои асосии хушк шудани дарахтонро дар гузориши Нуруддини Қурбон шарҳ медиҳанд. ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон бо мақсади ба кишвари сабз табдил додани мамлакат барномаҳои мақсаднокро татбиқ ва қабул намуда тадбирҳои муҳиму саривақтии хуррамгардониро вусъат мебахшад. бо ин мақсад ҳамасола дар қаламрави кишвар ҳашар ташкил карда шуда қариб 2 млн бех ниҳоли сояафкану ороишӣ ва ҳамешасабз шинонида мешавад. дар мавсими ниҳолшинонӣ кабзоркунии солҳои 2022-23 дар ҳудуди шаҳру ноҳияҳо ба миқдори 1 млн 691 911 бех дарахтони ҳамешасабз ороишӣ ба нақша гирифта шуда буд. 1 млн 722 190 бех дарахтони ҳамешасабз ороишӣ шиноида шуд. мутаассифона ниҳолҳо дар баъзе ҳолат аз сабзиш мемонанд. аз шумораи умумии ниҳолҳои дар соли 2023 дар ҷумҳурӣ шинонида шуда бештар аз 163 000 бехи он хушк шудааст. олимони соҳа бар он назаранд ки 70% сабзиши ниҳолҳои навшинонида шуда аз нигоҳубин вобастагӣ дорад. сабабҳои асосии хушкшудани ниҳолҳо ин якум ин аст ки дар
نزدیک به اسفالت ها و سنگزارها شنوده میشد. حالا که موافق توصیه باید 3 متر از اسفالتزار باید دور شنوده شود. همچنین در منطقه‌هایی که سنگزار هستند در اونجا رستنی‌های درختی نه رستنی‌های بوتگی توصیه کرده میشن که رستنی‌های بوتگی رستنی‌های میباشند که پتک ریشه دارند و یک مقداری مثلا آب دسترس شونده هستند. دوم سببش این است که در بسیار حالت‌ها ما می‌بینیم که نیال‌هایی که طلبات جوابگو نیستند. نیال‌های طلبات استاندارد جوابگو این رستنی‌ها رو میگن که ریشه سالم دارند. پایه مثلا از 25 تا 30 سانتی متر درازی دارند. همچنین عضوهای قسمت نودایی آنها خوب انکشاف است. ما می‌بینیم که در بسیار حالت‌ها نیال‌های جوان سال دوم و سال اول سوم شنونده میشد. حالا که در شرایط تاجیکستان نیال‌های مثلا همیشه سبز از سال چهارم آغاز میشدگی نیال‌ها باید شنونده شد. همچنین سبب سوم خوشنه نیال‌ها این است که در وقت شنوندن به نیال‌ها آب داده نمیشود. یعنی مثلا آنها فکر میکنن که باران میگیره نیال‌ها رو میشونن یک مقدار کمی آب مثلا در هر یک بیخ نیال از 1 تا 2 لیتر آب میتن. حالا که در بیخ هر یک بیخ نیال باید 10 لیتر آب داده شود. سبب چهارمش این است که بعد شنوندن یک کارهای اگروتکنیکی نگاهبین نیال‌ها تامین کردن نمیشه. در نتیجه ریشه رستنی‌ها خوش میشن. پنجم سببش این است که سالهای آخر ما دیده استادیم که عصبی یک بار بلند شدن حرارت گرمی است. پس معلوم می شود که هنگام شنونیدن نیال‌ها اگروتکنیک رعایت کردن نمی شود. بعد شنونیدن کسی در فکر سبزش و نظارت نیال‌ها نیست. اگر می بود وضع به چنین حال نمی رسید. باید بیشتر از توصیه عالمان باید استفاده کرد که در وقت شنوندن نیال‌ها ما بسیار وقت می‌بینیم که در شهرها در منطقه‌هایی که سنگزار هستند به رعایت کارهای اگروتکنیکی نیال‌ها شنونده می‌شود. یک مقدار کمی خاک تشکیل کنند. حالا که در جمهوری تاجیکستان بسیار خاک‌های مرزاری هستند که برای شنوندن نیال‌ها موافق میباشند و باید در این قسمت‌ها بیشتر از خاک‌های مرزاری استفاده برده. در شهرها باید نیال‌ها را شنود که مثلا برای شنوندن یک نیال قریب که 80-100 کیلوگرم خاک‌های مرزاری در کار است که این خاک‌های مرزاری سیستم انکشافی ریشه را مستحکم می‌کند. چه رستنی سوزنبرگی چه رستنی سنوبرگی باشد. سبزش نیال‌های سایه افکن و آرایشی که در مملکت شنونیده شده‌اند در مجموع 89% تامین گردیده است. حالت واقعی بازگوی آن است که نیال‌های آرایشی و سایه افکن گوناگونی که در شفت راه‌های اتومبیلگرد بین‌المللی شنونیده شده‌اند خشک می‌شوند. با نظرداشت اقلیم و موقع جغرافی در جمهوری تاجیکستان امکان شنونیدن و تامین سبزش همه نمود درختان سایه افکن و آرایشی و میوه‌دهنده وجود امسال باشد زیاده از 2,418,696 بیخ درختان همیشه سبز آرایشی از جانب ولایت شهر و ناحیه به نقشه گرفته شده بود که تا به امروز باشد زیاده از 2,584,894 بیخ درختان همیشه سبز آرایشی شنونده شده است که 105% نقشه را اجرا کرده است که این اقدام ادامه دارد. تحلیل کارشناسان ثابتگر آن است که خشکشوی نیال‌ها نظر به سال‌های قبلی کاهش یافته باشد هم ولی تا هنوز این مسئله نگران کننده باقی مانده است. تعجب آور در آن است که همساله در شفت راه‌های ماشینگر توسط حشر هزارها بیخ درختان سایه افکن و آرایشی شنونیده می شود. معلوم می شود که خراجات همساله برای خریداری نیال‌ها صرف می گردد نادیده گرفته می شود. این حالت بازگوی آن است که نیال‌ها درست نگاهبین نمی شوند. در بسیار جا تشکیل کردن آبانبارهای حوضه خرد برای نیال‌ها تشکیل کردن ممکن است که از آنجا ما میتونیم آبایی که در طبیعت جمع شد در وقت طلبات با آب با واسطه مثلا گیریم خود موتورهای خردی آبکشی که 1 ساعت اگر آب رد کفایه است. مسئولیت ناکی حس کردن میتواند که پیشروی خوشروی را گیرد. حالا که طبق دستور پرزیدنت جمهوری تاجیکستان و تشبث پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در جمهوری تاجیکستان تا سالهای 2040 زیاده از 10 میلیارد بیخ نیال‌ها باید شنونده شود که اگر ما از توصیه عالمان و توصیه متخصصان بیشتر استفاده کنیم در نتیجه ما میتونیم که در یک وقت کوتاه موفق گردیم. مثلا در شفت راه اسفالت موافق طلبات اگروتکنیکی نیال باید 3 متر دور باشد. در صورت رعایت نکردن این طلبات نیال در آینده بارآور نخواهد شد. نظارت اینها با مقامات ریجای حکومت دولتی جماعت‌ها شهرک‌ها اینچنین زیرساختان کمیته حفظ محیط زیست پیش بینی گردیده است که در دایره رعایت نکردن قاعده‌های اگروتکنیکی و خشک نیال‌ها از جانب مقامات اجرایی حکومت دولتی زیر نظارت گرفته شده با زیرساختان کمیته حفظ محیط در حدود شهر و ناحیه‌ها با پروتکل‌های قانون ترتیب داده شده نسبت آنها
андешида мешавад. барои риоя накардани қоидаҳои агротехникӣ ва риоя накардани обмонӣ ё ки дар ҷойҳои номувофиқ шиноидани дарахтон тибқи қонунҳои амалкунандаи ҳифзи муҳити зист протоколи қуррамалӣ тартиб дода шудааст. нисбати шаҳрвандоне ки нисбати раисони ҷамоату шаҳраке ки бе назорат гузоштани дарахтон дар вақт мавсими ниёршонӣ кабзолкунӣ таъмин накардаанд. масъулони шаҳру ноҳияҳое ки роҳҳои автомобилгарди байналмилалӣ ва ҷумҳуриявӣ ки дар ҳудуди онҳо ҷойгир аст зарур аст ки сари ин масъала андеша намоянд, зеро идома ёфтани чунин ҳолат зарурати дубора шинонидани ниҳолҳоро бо масрафи зиёд пеш меорад. Нуриддини Қурбон, Фарҳоди Восеҳ, мақсад барои барномаи ахбор. дар бахши фарҳанги ноҳияи Қубодиён 18 китобхона, 4 маркази фарҳанги фароғатӣ, 1 осорхонаи таърихиву кишваршиносӣ ва мактаби санъати бачагона фаъолият менамоянд. гарчанде давоми соли ҷорӣ аз ҷониби мақомоти иҷроияи ҳокимияти давлатии ноҳия ҷиҳати дастрасии ашёу лавозимоти лозима ва таъмиру азнавсозии муассисаҳои фарҳангӣ чораҳои зарурӣ андешида бошад ҳам, вале мушкилоте ҳаст ки то ҳол роҳи ҳалли худро наёфтааст. гузориши ҳамкоронамон Самандар Шои ва Искандари Саид аз ноҳияи Қубодиён. дар раванди корҳои ободониву созандагӣ бахшида ба ҷашни истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар ноҳияи Қубодиён як зумра иншооти хурду бузурги маишиву хизматрасонӣ бунёд гардида баҳри сокинон инфраструктури зарурӣ фароҳам оварда шудааст. аммо дар ин баробар мушкилоте мавҷуд аст ки солҳои зиёд аз мадди назари масъулин дур мондаву нигаронкунанда аст. фарҳанг ки ҳастии миллат дониста мешавад, аз ин рӯ ҳамасола баҳри рушд бахшидани он аз ҷониби ҳукумати мамлакат тадбирҳои зарурӣ андешида мешавад, вале дар ноҳияи Қубодиён ба ин соҳа таваҷҷӯҳи хоса зоҳир нагардида, то ҳол чанде аз биноҳои муассисаҳои фарҳангӣ вайрону валангор ва дар китобхонаҳои марказиву деҳотӣ бошад, китобҳои тозанашр қариб ки мавҷуд нест. ҳолон ки таи 5 сол аст ки бо амри президенти мамлакат муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон озмунҳои ҷумҳуриявӣ аз ҷумла фуруғи субҳи донои китоб аст роҳандозӣ гардидааст ки мебояд ба ин самт диққати аввалиндараҷа зоҳир карда шавад. аммо дар ҳоле ки дар китобхонаҳои ҳудуди ноҳияи мазкур норасоии китоб ба чашм мерасад, хонандагон чӣ гуна метавонанд дар чунин озмуну олимпиадаҳои сатҳи баланд иштирок намудаву сазовори ҷойҳои намоён гарданд. дар ноҳия мо 18 адад китобхона дорем. از آن 16 تاش در دهات، دو تاش در بخش فرهنگ جایگیر است، یک کتابخانه مرکزی و یک کتابخانه بچگانه می باشد. در 18 کتابخانه 45967 عدد کتاب می باشد. ما از کتاب‌های تازه نشر تنقسیم می‌کشیم. 16927 عدد کتاب به زبان تاجیکی می باشد. زیاده از 25000 به دیگر زبان‌ها می باشد. این کتاب‌های ما همش دوره شورایی استاد سنخیل 300 تا بعضا 200 تا بعضا خریداری از ولایت ختلان رفتن ما رایگان میگیریم میبوییم بعد با خریداری میکنیم از حساب کتاب دارو. مؤسسه فرهنگی فراغتی مهنت‌آبادی ناحیه قبادیان چند سال است که ارزی هستی داشته. در آن مکتب صنعت بچگانه و کورس‌های کوتاه مدت هنرآموزی فعالیت می‌نماید. امروزها که از بی‌توجهی و خنک نظری بنای مذکور تعمیر طلب و رو به ویرانی آورده است و در این شرایط به هنرآموزان هنرهای گوناگون ملی را می‌آموزانند. طور مشاهده گردید در مکتب صنعت در نتیجه بی‌مسئولیتی اسباب‌های موسیقی فرسوده و جای مشق و تمرین خوانندگان باشد به مکانی حزن‌انگیز تبدیل یافته است. در صحبت چندی از آموزگاران ابراز داشتند که جهت برطرف نمودن مشکلات موجوده بارها مراجعت کردند ولی تا حال کسی به دادشان رسیدگی نمی‌کند. مدیر بخش فرهنگ ناحیه باشد دایر به مشکلات جای داشته چنین ابراز اندیشه نمود. بخش فرهنگ مقامات اجرایی حکومت ناحیه قبادیان دستگیری یافته ایستاده است. من در دوره نوروز در دوره آزمون‌ها مبلغ گذاشت جدا کرده شد که ما با این مبلغ‌ها اسباب‌های ملی، سر لباس و دیگر لوازمات خود را دسترس نمودیم. در موازنت بخش فرهنگ مقامات اجرایی حکومت دولتی ناحیه یک بنای مرکزی این هم باشد به جماعت اشمراد نیازوف مرکز فرهنگی فراغتی مهنت آباد جایگیر است. عموما باشد 4 مرکز فعالیت می‌کند که هستند مرکزهایی که به تعمیر کسمتیکی نیاز دارند. ما باوری داریم که با دستگیری مقامات و وزارت فرهنگ جمهوری ریاست فرهنگ ولایت ختلان دستگیری می‌آمد آینده همین کارا باز روز به روز نقض می‌شود. انا آن بینایی که خود شما در اینجا شاهد هستید و می‌بینید بر روزهای نزدیکی انا ما رسمای این را گرفته ارسال نمودیم
ва ваъда доданд ки мумкин аст ки дар рӯзҳои наздик кор фаъолияти ҳамира таъмири косметикашонро шурӯъ намоянд. мақсад аз таҳияи гузориш танҳо ба хотири бартараф гардидани мушкилоти ҷойдошта ва ба шароити мусоид таъмин гардидани аҳли фарҳанг дар ноҳия мебошад. умедворем ки ҷиҳати ин масъала масъулин ба хулосае омада дар пайдо намудани роҳи ҳалли он чораҳои мушаххас меандешанд. дар шаҳри Турсунзода корҳои созандагӣ бахшида ба ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлати ҷумҳурии Тоҷикистон бо маром идома доранд. Вале дар баъзе аз ширкатҳо ба ҷанбаҳои фаъолият бехатарии сохтмончиён эътибори зарурӣ дода намешавад. ҷамъ шудани ғарами партовҳо дар соҳили дарёи Қаратоғ ва дигар мавзеъ берун аз шаҳрӣ аз мушкилоти дигарест ки таваҷҷӯҳ ва масъулияти бештарро аз масъулон талаб мекунад. идомаи мавзӯъ дар гузориши ҳамкорони мо. бо мақсади сазовор пешвоз гирифтани ҷашни 35-солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон дар шаҳри Турсунзода корҳои созандагиву бунёдкорӣ ва ободонии хӯрамгардонӣ вусъат дода шудааст. айни замон дар шаҳр бунёди як қатор иншоотҳои таъиноташон гуногун идома дошта, дар онҳо мутахассисони маҳаллӣ ба кор ҷалб шудаанд. дар баробари сохтмону ба истифода додани иншоот масъулини ширкатҳои сохтмониро зарур аст ки риояи талаботи қоидаҳои бехатарии сохтмонӣ аз ҷониби кормандон пурра ба роҳ монанд. барои мисол мо аз рафти корҳои сохтмонӣ дар чанде аз иншооти бунёдшавандаи шаҳр дидан намудем ки кормандон кӯлоҳи муҳофизатӣ ва тасмаи бехатарӣ надоранд ва дар ошёнаҳои баланд ба кор машғуланд. дар шаҳри Турсунзода наздики 435 адад иншоотҳои таъинотшон гуногун ба назар гирифта шудааст. аз ин шумора то инҷониба 197 иншоот ба итмом расидааст. дар рафти фаҳмондадиҳӣ бо кормандон ва шахсони масъули ширкатҳои сохтмонӣ мақсад оиди ин ва он тартиби кори бехатарӣ фаҳмондадиҳо гузаронда мешавад. аз ҷумла доштани кӯлоҳи бехатарӣ, тасмаҳои эҳтиётӣ ва лентаҳои ҳимоякунанда ё огоҳкунанда бояд дар сохтмонҳо ҳатман иҷро карда шавад. сохтмончиёнро низ зарур аст ки ба талаботи қоидаҳои бехатарӣ ҳангоми корҳои сохтмонӣ риоя намоянд то ҷони худро дар хатар нагузоранд. дар баробари корҳои сохтмонӣ дар шаҳр таъмири ҷории роҳҳо дар соли 2024 оғоз гардидааст ва роҳсозон бо истифода аз масолиҳи маҳаллӣ ба таъмири ҷойҳои харобгаштаи роҳҳои дохили шаҳрӣ машғуланд. бо вуҷуди ин дар баъзе аз кӯчаҳои марказии шаҳр бо сабаби вайрон шудани қубурҳои обгузар ва аз зери замин баромадани об қабати болоии асфалти роҳ сифаташро гум карда ҳангоми ҳаракати нақлиёт хароб мегарданд. чунин ҳолат дар кӯчаи ба номи Садриддин Айнӣ ҷой дорад ки ба гуфтаи шоҳидон муддати зиёд аст дар ҳамин вазъ қарор дорад. агар ин ҳолат тадбирандешӣ карда нашавад, эҳтимол қитъаҳои дигари роҳи кӯчаи мазкур низ хароб шаванд. ҳамзамон дар рафти наворбардорӣ мо шоҳиди он гаштем ки дар кӯчаҳои шаҳр аз ҷониби кормандони шӯъбаи манзилию коммуналӣ баровардани партовҳои сахти маишӣ бо техникаҳои замонавӣ ба роҳ монда шудааст. тибқи иттилои масъулин ҳоло дар шаҳр 450 адад қуттӣ ва 124 нуқтаи партовпартоӣ дар 7 хатсайр мавҷуд мебошад. аммо ҳолати нигаронкунанда он аст ки бархе аз сокинон бо вуҷуди мавҷуд будани нуқтаҳои муайяни партовпартоӣ партовҳои худро на ба дохили қуттиҳо балки дар атрофи онҳо мегузоранд. сабаби инро масъулин ба паст будани маърифати экологии иддаe аз сокинон ва риоя накардани талаботи шаҳрнишинӣ аз ҷониби онҳо маънидод мекунанд. мо аз шаҳрвандони шаҳр Турсунзода ҳамавақт хоҳиш менамоем ки он партовҳои сахти маиширо бо тариқи фарзандонашон ба нуқтаҳои партовпартоӣ напартоянд, барои чӣ ки он қадди онҳо фарзандон паст буда ба онҳо ба қуттиҳои партовпарто партофта наметавонад. барои ҳаминам ба заминҳо рехта мераванд ки ин ба маданияти шаҳру шаҳрдориро коста менамояд. дар шӯъбаи манзилию коммуналии шаҳри Турсунзода ба мо маълумот доданд ки ҳамарӯза аз дохили шаҳр аз 150 то 200 метри кубӣ партовҳои сахти маишӣ ба партовгоҳи марказии Қурӯқсой бароварда мешавад. ин партовгоҳи асосии шаҳр соли 2017 таъсис дода шуда дар масофаи 1 километр дур аз маҳалли аҳолинишин ҷойгир аст ва дар масоҳати 514 гектар замин
ташкил шуда атрофи он панҷарабандӣ шудааст. дар ин макон ҳаҷми зиёди партовҳоро моддаҳои пластикӣ ва килёнкаҳои полиэтиленӣ ташкил медиҳанд. ҷамъ шудани ин миқдор партови сахти маишӣ ва рӯз аз рӯз афзун гардидани он масъулонро водор менамояд то дар ҳамкорӣ бо соҳибкорон барои таъсиси коргоҳҳои коркарди дубораи партовҳо чораандешӣ намоянд. ин тадбир метавонад пеш аз ҳама ба кам кардани партовҳо дар табиат ҳиссагузор бошад. ҳолати ташвишовар он аст ки каме поёнтар аз ин партовгоҳи марказӣ ғарами партови дигаре мавҷуд аст. мувофиқи маълумотҳо он дар тавозуни ҷамоати ҷура раҳмонов мебошад. ин партовҳо ҳангоми боришоту фаромадани сел эҳтимол метавонанд ба селроҳҳои асосӣ ҷорӣ шуда ба поёноби дарёи Қаратоғ ҳамроҳ гарданд ва ҳолати санитарии оби дарёро коста намуда боиси сарзадани бемориҳои гуногуни сироятӣ гарданд. чунин ҳолат дар соҳили дарёи Қаратоғ поёнтар аз пули мошингузари даромадгоҳи шаҳр низ ҷой дорад. ин макон ба партовгоҳ табдил ёфтааст ки масъулини шуъбаи ҳифзи муҳити зистро мебояд дар ин самт тадбирандешӣ намоянд. вазъи ногувори пули мошингузари роҳи автомобилгарде ки ноҳияи восеъро бо шаҳри Кӯлоб мепайвандад бо вуҷуди садамавӣ будан ҳанӯз ҳам бетағйир боқӣ мондааст. Тамбашавии нақлиёт дар маркази ноҳия низ аз мушкилоти дигари ронандагону мусофирон аст ки то имрӯз дар робита ба ин тадбири ҳалкунандаи ин ҳолат амалӣ нашудааст. гузориши Раҳматалӣ Назрӣ аз ноҳияи восеъ. ин пули мошингузар дар болои дарёи Ёхсу аст ки дар шоҳроҳи байналмилалӣ қарор дораду ноҳияи восеъро ба шаҳри Кӯлоб мепайвандад. пули мазкур садамавӣ гардида ба навсозии ҷиддӣ ниёз дорад, зеро як қисмати он шикаставу ноустувор гардидааст. дарозии пул 88 метр ва паҳноияш 9 метр мебошад ва аз ду қисм иборат аст. аз шумори 4 пули садамавӣ дар ҳудуди ноҳияи восеъ мавҷуд буда яке аз бузургтарини онҳо ҳамин пул аст. дар мувозинаи муассаса 54 адад пулҳои мошингузар қарор дорад. аз ин шумора 4 адад дар ҳолати садамавӣ қарор дорад. пули мошингузари дарёи Яхсу мегӯянд пулро ва 2 адад дар роҳи Хӯрабзавод Қарағоҷ, 1 адад дар роҳи ҷамоати Тугарак деҳоти Тугар Мадҳазхан Қурбонов қарор дорад. пуле ки дар ин ҷо қарор дорем, пул дар ҳолати садамавӣ қарор дорад. дар натиҷаи солҳои тӯлонӣ хизмат намудани пули мошингузар 2 адад балкаҳо корношоям гаштааст, дар ҳолати садамавӣ қарор дорад ва аз ҷониби бонки рушди Осиё дар ин самт корҳои лоиҳакашӣ идома дорад ва дар рӯзҳои баъди ба анҷом расидани корҳои лоиҳакашӣ корҳои сохтмонӣ оғоз хоҳад шуд. аз рӯи маълумотҳои ба мо расида он ҳанӯз солҳои 1964 сохта шудааст ва қудрати 60 тонна вазнбардориро аз ду тарафи пул ишораи 30 тонна вазн гузошта шудааст ва дар ҷои шикастаи пул битонҳоро гузоштанд ки ба ҷои шикастаи он нараванд. мошинҳои калонҳаҷму бордор бо эҳтиёт мегузаранд. аз сабаби хурд шудани паҳноии роҳи болои пул мошинҳои сабукрав ҳам бо навбату бо эҳтиёт мегузаранд ки бо ҳам бар нахӯранд. ҳангоми гузаштан аз болои пулу назди он борҳо садамаҳои нақлиётӣ низ рух додааст. сабаби корношоям гардидани пулҳои солҳои пешин сохташударо мутахассисону кормандони соҳа аз гаронвазн будани мошинҳои боркаши муосир медонанд. имрӯзҳо садҳо нақлиёти боркашу мусофиркаш, нақлиёти гуногуни сабукраву пиёдагардон ба болои ин пул рафту ом менамоянду аз он нигаронанд ки мабодо бо пули шикаста фурӯ наравад.
таврид дар наворҳо аён аст ҷои шикастаи пулро аз боло бо симҳо баста аз поён ҳамагӣ дустун пояҳои иловагӣ гузоштаанд ки албатта нигаронкунанда аст. ба болои қисмати дигари пул ҳамарӯза пиёдагардон бахусус хонандагони мактаб рафту ом менамоянд. Стутунпояҳои муҳофизатии ду канори пул шикастаю рехтаанд ки барои пиёдагардҳо бахусус кӯдакон хатарнок асту ба ин касе таваҷҷӯҳ зоҳир намекунад. бо фарорасии фасли баҳору боришоти сел маҷрои дарёи ёқсу низ баланд мегардад ки ин ҳам метавонад стунпояҳои иловагиро беэътибор кунад. пули мазкур агар сари вақт таъмир карда шавад метавонад боз 10 солаҳои дигар ба мардум хизмат расонад. барои таъмиру барқарорсозии он ҳокимияти маҳал борҳо ба вазорату идораҳои дахлдор муроҷиат кардааст, аммо ҳанӯз ҳам бенатиҷа боқӣ мондааст. тавре мегӯянд илоҷи воқеа пеш аз вуқӯъ бояд кард. дигар ҳолати ҳамарӯза мушкилот пеш меорад ин тамбашавии нақлиёт дар маркази ноҳия мебошад ки барои мусофироне ки аз ин шоҳроҳ мегузаранд хеле нигаронкунанда аст. ҳолати мазкур дар як назар аз мошину анбӯҳи одамон мошинбозорро ба хотир меорад. ин аз он аст ки аз ду ҷониби шоҳроҳ бозор ва терминали мусофиркашонӣ ҷойгиранд. ин мушкилӣ солҳо боз вуҷуд дорад. соли гузашта бо мақсади ба низом даровардани кӯчаи марказӣ як қисм савдогаронро ба бозори Султони Кабир кӯчонданд, аммо баъди чанд моҳ вазъ ба ҳолати аввала баргашт. на ронандагону на пиёдагардон ба қоидаҳои ҳаракати роҳ риоя намекунанд. Раҳматалӣ Назри, Эраҷи Қурбоналӣ, ноҳияи Восеъ, Ахбор. бо мақсади санҷиш ва омӯзиши ҳолати омодабошии қувваю захираи сафарбарӣ ва воситаҳои қисми мудофиаи ҳудудӣ дар ноҳияи Ҷалолиддини Балхӣ машқи амалӣ доир карда шуд. дар он садҳо нафар шаҳрвандони дар эҳтиёт қарор дошта бо масъулияти баланди шаҳрвандӣ иштирок намуданд. гузориш дар ин хусус. طبق دستور سپارش‌های حکومت جمهوری تاجیکستان بهر آموزش حالت آماده‌باشی قوا و ذخیره‌های سفربری در ناحیه جلال‌الدین بلخی سنجش آمادگی قوا و واسطه‌های قسم مدافعه حدودی و ذخیره‌های سفربری دایر گردید. در این تدبیر عملی صدها نفر شهروندان در احتیاط قرار داشته با مسئولیت بلند شهروندی شرکت ورزیده آمادگی خود را بهر حفظ و گرامی داشته هر پاره خاک پاک وطن عزیز بیان داشتند. برگزاری چاره‌بینی مذکور نوابسته از وضع سیاسی و اقتصادی و اجتماعی در حالت آماده باش بودن شهروندان هنگام مدافعه حدودی ارزیابی گردیده گفته شد که اشتراک فعال ساکنان کسب و کار گوناگون ناحیه با روحیه وطن‌دوستی و شکست ناپذیر از آن گواهی می‌دهد که امروز زیر غمخواری و سیاست با موافق اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان سرفرمانده عالی قوه‌های مسلح جمهوری تاجیکستان گنرال ارتش محترم امام علی رحمان هر یک فرد خودآگاه میهن پی حفظ ارزش‌های ملی و دولتداری صلح و وحدت ثبات و آرامی تحکیم استقلال و آزادی و روزگار آسایشته ساکنان دیار استوار و ثابت قدمند. واقعاً حفظ وطن حمایه منفعت‌های دولت مکتب بزرگ جسارت و مردانگی و دلیری و شجاعت است که این وظیفه مقدس و پر افتخاری نه تنها خدمتچیان حربی بلکه هر یک فرد سالم فکر و با ننگ و ناموس کشورمان میباشد. گفته شد که وطن محبوبمان در دوام سالهای پایداری استقلال دولتی و وحدت ملی با دستور و هدایت‌های خردمندانه راهبر دولت و سعی و تلاش‌های مردم صاحب تمدن و آبادگر وطن روز از روز آباد و زیبا گردیده ایستاده است. در تدبیر امروزه همچنین ده‌ها تکنیکای تعییناتشان گوناگونی در حالت خوب کاری قرار داشته نیز در خط تیار گذاشته شده بود.
اشتراک فعالانه ساکنان ناحیه جلال‌الدین بلخی در آموزش حالت آماده‌باشی قوا و ذخیره سفربری ثابت نمود که امروز در برابر خدمتچیان حربی و کارمندان مقامات حفظ حقوق همزمان نیروهای ذخیروی مردمی نیز در حفظ مرز و بوم مملکت همیشه آماده هستند. در 3 ماه اول سال 2024 در شهر و ناحیه‌های منطقه کلوب 33 حادثه‌های ناخوش سوختار به قید گرفته شده است. به خاطر پیشگیری از چنین وضع تشویش‌آور پیشبرد کارهای فرماندهی امر ضروری دانسته می‌شود. ادامه موضوع در گزارش همکاران ما. جهت پیشگیری از هر گونه حادثه‌های ناخوش سوختار در بازار و مرکزهای خدمت‌رسانی، خانه‌های استقامتی و جایهای جمعیتی از جانب کارمندان شعبه خدمات دولتی آتش‌نشانی منطقه کلوب و قسم‌های زیرساختار آن پیوسته تدبیرهای ضروری عملی کرده می‌شوند. باید گفت که شروع از روزهای اول سال جاری تا امروز در این سمت از جانب مسئولان این نهاد نظارت سامان داده شده است. شعبه خدمات دولتی آتش‌نشانی منطقه کلوب برای رعایت نکردن طلبات‌های قاعده‌های بی‌خطری از سوختار نسبت مسئولان و شهروندان سنجش‌های پرفکتیک آتش‌نشانی گذرانده شده. در نتیجه سنجش برای رعایت نکردن طلبات‌های بی‌خطری از سوختار نسبت 335 نفر پروتکل قوی‌رانکنی مأموری ترتیب داده شدند که مبلغ‌های ذکر گردیده با بودجه جمهور وارد کرده شدند. در این دوره کارمندان و جزو تام‌های این نهاد دولتی با استفاده از موثرترین واسطه‌های نقلیاتی ساحوی، اسباب و تجهیزات ضروری زمانوی و شرایط‌های خوب کاری و معیشی در نبرد با آتش به حالت‌های ناگوار روبرو گردیده از خود متانت و جسارت نشان دادند. آنها در همه حالت کوشش به خرج می‌دهند که آدمان، مال و ملک اموال آنها و بایگری دولت را از سوختار امین نگاه دارند. در 3 ماه سپرگرده در شهر نوی منطقه کلوب 33 حادثه‌های ناخوش سوختار به قید گرفته شده است که ضرر آن زیاده از 590,000 سومانی را تشکیل می‌دهد. همزمان برای سری وقت به جای حادثه سوختار رسیدن کارمندان خدمات دولتی آتش‌نشانی از کام آتش به مبلغ 12,160,000 سومانی را نجات دادند. در حادثه‌های ذکر گردیده 3 نفر شهروندان را از کام آتش نجات داده به بیمارخانه بستری نمودند که این زمان تمام شهروندان در حالت سالمی قرار دارند. برای فعالیت ارزنده و سهمگذاری در تطبیق سیاست دولتی در ادامه جمعیت چندی از کارمندان به سپاسنامه‌ها سرفراز گردانیده شدند. انوشا سیدعلیزاده، سیحامیدی شریف، شهر کلوب، اخبار. با مقصد آماده نمودن خوانندگان و آموزگاران و دیگر کارمندان مؤسسه‌های تعلیمی جهت پیشگیری حالت‌های فوق‌العاده در ناحیه شهر نو کارهای فهماندهی و چرابینی‌های پیشگیری کننده گذرانیده می‌شوند. فریدون صبحان گزارش می‌دهد. با مقصد بلند برداشتن دانش و ملکه عملی خوانندگان در ساحه مدافعه گردشدنی، پیشگیری و رفع عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده تحت عنوان حفظ، پیشگیری، نجات کاری همگان است. در مؤسسه دولتی تعلیمی لیسه‌ای برای خوانندگان بالایقت در ناحیه شهری نو در همکاری با بخش کمیته حالت‌های فوق‌العاده روز مدافعه گردشدنی برگزار شد. در جمع آمد پگاهی روزی به خوانندگان مؤسسه جهت پیشگیری و رفع حالت‌های فوق‌العاده معلومات داده شده. سپس در صنف‌های 2 و 6 وابسته به موضوعهای پیشگیری حالت‌های فوق‌العاده، اصول‌های محافظت خوانندگان از عاقبت‌های حالت‌های فوق‌العاده، یاری اولیه طبی و عمل خوانندگان هنگام رخ دادن زمین لرزه درس‌های کشاد گذرانیده. در رفع آن از جانب آموزگاران به خوانندگان معلومات‌های مفید داده شدند. بعداً بانگ خطر اعلام گردیده خوانندگان در وقت معین شده از داخل بینای مؤسسه به جای بی‌خوف تحویل داده شدند. نیروهای غیر حربی مؤسسه همه وظیفه‌های در نزدشان گذاشته شده را اید به خبردارسازی، گذرانیدن کارهای اکتشافی، نجات دادن خوانندگان، رسانیدن یاری اولیه طبی، خاموش نمودن سوختار، محافظت نمودن گرد و اطراف بینای مؤسسه با پرگی به انجام رسانیدند. در رفت چورابینی بانگ خطر صدا داد و در وقت صدا دادن بانگ خطر عمل نیروهای غیر حربی مؤسسه برای نجات دادن آسیب دیدگان از رخ دادن حالت‌های فوق‌العاده جلب کرده شدند که آنها در وقت عمل نمودن
фаъолияти хуб нишон доданд. чунин чорабиниҳо ҷиҳати баланд бардоштани сатҳи маълумотнокии хонандагон доир ба пешгирӣ ва рафъи оқибатҳои ҳолатҳои фавқулода дар ҳамаи муассисаҳои таълимии ноҳия гузаронида мешаванд ки метавонад ба омодабошии доимии хонандагон ва омӯзгорону дигар кормандон мусоидат намояд. тибқи амри раиси ноҳия ва нақша чорабинии бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода мудофиаи гражданӣ дар ноҳияи шаҳри нав имрӯз дар муассисаи литсеи хонандагони болоиқати ноҳияи шаҳри нав мудофиаи гражданӣ намунавӣ гузаронида шуд ки ин дар тамоми муассисаҳои ҳудуди ноҳия гузаронида мешавад. мақсад аз ин гузаронидани чунин чорабиниҳо омодагии хонандагони муассисаҳои таълимии ҳудуди ноҳия барои рафъи ҳолатҳои фавқулода мебошад. дар фарҷом як қатор фаъолон бо сипосномаҳои бахши кумитаи ҳолатҳои фавқулода дар ноҳияи шаҳри нав сарфароз гардонида шуданд. ба хотири бунёди боғҳои нав ва барқарор намудани ҷангалзорҳо дар ҳудуди вилояти мухтори кӯҳистони Бадахшон тадбирҳои судманд андешида мешавад. Дар асоси амалисозии лоиҳаи барқарорсозии устувори ландшафтҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо дар деҳаи вужи ҷамоати деҳоти вери ноҳияи Шоғнон барқарорсозии ҷангал дар масоҳати 55 гектар ба нақша гирифта шудааст. Корҳои барқарорсозӣ оғоз гардида то имрӯз дар масоҳати 2 гектар ниҳолҳои гуногун шинонида шуданд. шарҳи Тоҷинусои Файзулбек. мавзеи рожаки рӯстои вужи ҷамоати деҳоти вери ноҳияи Шоғнон дар баландии 3200 метр аз сатҳи бар қарор дошта дорои заминҳои доманфароғ буда то охири солҳои 90-уми қарни 20 дар ин ҷо ҷангалзори мутааллиқ ба хоҷагии ҷангали вилоят нашъунамо дошт. мутаассифона имрӯзҳо аз он ҷангали калон танҳо боқимондаҳои дарахтони беди маҳаллӣ мондасту халос. ман ҳамчун сокини ин деҳаи вуж хуб дар ёд дорам ки дар ин ҷо то солҳои 90 ҷангалзори базе бевуҷуд дошт. мутаассифона бо сабабҳои маълум ҷангал хароб гашт ва дарахтони онро мардум ҳамчун ҳезум истифода мебурданд. имрӯз бо шарофати сиёсати неки ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ин мавзеъро аз нав обод мегарданд. барои чунин ғамхориҳо мо ба ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон изъори сипос мекунем. даврони соҳибистиқлолии ҷумҳурии Тоҷикистон дар баробари пешравиҳо дар соҳаҳои дигари хоҷагидорӣ барои равнақи соҳаи ҷангалпарварӣ низ имконоти мусоид фароҳам овард. солҳои охир майдони ҷангалзорҳо васеъ гардида ба барқарорсозии ҷангалҳои кӯҳна таваҷҷӯҳ зоҳир карда мешавад. соли равон дар доираи лоиҳаи барқарорсозии устувори ландшафтҳо дар ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо дар ин мавзеъ барқароркунии 40 гектар ҷангал нақшабандӣ гардида аллакай корҳои муайяне бо истифода аз техникаи лозимӣ ба анҷом расонда шуданд. тибқи нақша дар ин заминҳо 7000 бех ниҳоли павлония, 3000 бех зардолӯи бепайванд, 3900 бех ангат, 1800 бех беди маҳаллӣ ва ниҳоли дарахтони дигар аз қабили акатсия шинонида мешаванд. рӯзи сеюм аст ки мо дар майдони ҷангалзори рӯжаки деҳоти вужи ноҳияи Шоғнон дар ашари неғулшинонӣ иштирок карда истодем. барои ин кормандони мо кӯшиш карда истоданд ки он ҷангалзорҳое ки дар давраи иттиҳоди шӯравӣ ҳамчун ҷангалзорҳои баъди пош хӯрдани иттиҳоди шӯравӣ аз тарафи аҳолӣ нобуд карда шуданд, мо онҳоро аз нав барқарор карда истодаем. барои назорати пурра аз болои нашунамои дарахтон обмонии ҷангалзор ба 15 нафар иҷоракорон дар асоси шартномаи тарафайн вобаст карда шудааст. ҳудудҳо ба иҷора дода мешаванд ва аз тарафи иҷоракорон дар оянда ин ҷойҳо аз нав боз ба ҳамчун ҷангалзорҳо барқарор карда шуда ба онҳо супурда мешаванд ва аз тарафи онҳо нигоҳубину ҳифзи онҳо аз тарафи онҳо ба роҳ монда мешавад. дар ҷараёни ниҳолшинонӣ ба шинонидани ниҳоли дарахти павлония таваҷҷӯҳи хоса зоҳир гардид. мутобиқи маълумотҳо ин намуди дарахт то 30 метр баланд шуда ғафси он то 1 метр меравад. ин намуди дарахт ҳамчун масъолаи сохтмонӣ ҳамто надошта аз гулҳои он оруҳои занбури асал васеъ истифода мебаранд. баргҳои дарахт бошад аз ҷиҳати ғизонокӣ ба юнучқа баробар мебошанд. дар ҷараёни ниҳолшинонӣ тарзи дурусти шинонидани ин ниҳол ба таври васеъ фаҳмонда шуда яке аз мушкилоти имрӯзаи ин мавзеъро масъалаи таъминот бо об дар бар мегирифт. кормандони хоҷагии ҷангал бо истифода аз техникаву мошинолоти дар ихтиёр дошта дар масофаи 1 километр обро аз рудхонаи ғунд оварда истоданд. барои таъминоти пурраи талаботи ҷангалзор бо оби полезӣ таъмиру аз навсозии хати обгузар ба нақша дароварда шуда дар
کارها در این سمت نیز آغاز می‌یابند. برای آبیاری با ثمر 55 هکتار جنگل زور ما تصمیم گرفتیم که کانال آبرسان ولنگور رو در مسافت 3.5 کیلومتر از نوسازی برقرار نماییم. برای نظارت از بالای نشونمای درختان جنگل ها با 20 نفر اجاره‌کار مطابق شرطنامه طرفین سپرده می شود. کارمندان مؤسسه دولتی خواجگی جنگل ولایت در همدستی با جنگل پروران ناحیه شغنان و اجاره‌کاران توانستند در مهلت کوتاه با استفاده از تکنیک کشاورزی زمین را به نیال شنانی آماده نموده به حالت 19 اپریل در میدان 2 هکتار زمین زیاده از 1500 بیخ نیال شنانیده شده است. صورت کارها اطمینان میبخشد تا لایحه برقرارسازی استواری لندفرش ها در جمهوری تاجیکستان در این منطقه سری وقت و با صفت بلند عملی گردانده شود. تاجینیسای فیض‌الله مبارکشای رستم، ناحیه شغنان، اخبار. ادامه اخبار. فراوانی محصولات کشاورزی در بازارها و دسترسی بیشتر ساکنان به آن با مقصد افزون نمودن اقتدار استحصالی در مملکت تمام تدبیرها سروقتی و با صفت عملی کرده می شوند. از جمله در ساحه کشاورزی سالهای آخر تجربه پیشقدم و توسعه عالمانه ساحه همه‌جانبه رعایت شده. کشاورزان با این راه حاصل فراوان و خوش‌صفت به دست می‌آورند که این عامل اساس فراوانی بازارهای استعمالی با محصولات وطنی ارزیابی می‌گردد. گزارش یوسف غنی‌زاده در این خصوص. فراوانی بازار استعمالی وسیله مهمترین تامین امنیت اوزوقواری و دسترسی اهالی با غذای خوش‌صفت میباشد. همین است که حکومت جمهوری تاجیکستان به این مسئله اهمیت مخصوص ظاهر نموده کوشش می‌نماید که تمام شرایط و امکانات را جهت تامین بازار استعمالی فراوان به کار برد. ضمن مشاهده معلوم می‌گردد که امروز در همه بازار و مرکزهای سودا فراوانی محصولات نیاز اولیه مردم از قبیل میوه و سبزیجات و پولیزی به نظر می‌رسد. از این برمی‌آید که زمین‌های کشتشونده عاقلانه استفاده برده می‌شود. یعنی کشاورزان تلاش نموده ایستادند که در یک سال با رویاندن 2-3 حاصل طلبات ساکنان را با محصولات وطنی تامین نمایند. نتیجه این است که نسبت به سال‌های قبلی امروز واردات محصولات کشاورزی به جمهوری کم گردیده است. همین شب روزها در بازار همه محصولات هایی که علف‌های بهاری، محصولات های نیازی اولی، کارتوشکا، پیاز، میوه های وطنی که از جهت اکولوژی تازه و بی‌ضرر میباشند، همه فراوان میباشند و همش پیشنهاد ساکنان کرده میشود. خوشبختانه دهقانان جمهوری تلاش نموده ایستادند که بازار داخلی را با محصولات وطنی تامین نمایند. اقلیم جمهوری تاجیکستان برای کشت و پرورش زراعت پولزی، سبزیجات و درختان میوه‌دهنده خاص میباشد و میتوان محصولات تر و تازه کشاورزی از لحاظ اکولوژی بی‌ضرر را بر زیاد استحصال نمود. طبق نظر متخصصان ساحه کشاورزی روز تا روز تجربه دهقانان جهتی به دست آوردن حاصل خوب زراعت تکمیل می‌یابد. همین است که امروز ساکنان مملکت از دسترسی به محصولات خوش‌صفت وطنی تنقیسی نمی‌کشند و در 4 فصل سال با محصولات ضروری تامینند. محصولات نیاز اول فراوان است. سبزیجات، پولیزی و این چنین محصولات نیاز اول از سال گذشته این سال خیلی بسیارتر است. هم به فروش بسیار آورده شده است، هم دهقانان بسیار کشتکار کردگی هستند. در بازار خیلی فراوان است. نرخ هم این چنین از سال‌های گذشته خیلی ارزان‌تر است. برای مردم خیلی خوبتر است نظر به سال‌های گذشته. اگر هر قدر زمین‌های کشتشونده مطابق طلبات بازار استعمالی ثمرانок استفاده برده شود، همان اندازه اهالی مملکت با محصولات وطنی تامین کرده می شود. در این زمینه یکی از هدف‌های استراتژی یعنی تامین امنیت اوزوقواری و دسترسی اهالی به غذای خوش‌صفت از روی سینر اندستریالی و اینوواسیونی رشد به طور مکمل تطبیق می گردد. علم از نگاه عالمان جوان تحت همین عنوان بخشیده به اعلان گردیدن سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی در اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان همایش علمی عملی برگزار گردید. توجه نمایید. در کاری کنفرانس نمایندگان کسب و کار گوناگون اشتراک نمودند. قید گردید که رئیس جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمون از نیروی جوانان عالمان جوان که همچون قشر آینده ساز و صادق وطن اعتراف گشته‌اند امیدی نیک دارند و رشدی آینده و دولت و ملت را از نیروی اعتماد بخش جوانان و کشفیات و تحقیقات آنها می‌بینند. پیشوای ملت محترم امامعلی رحمون پیوسته جوانان را به آموختن علم راهنمایی نموده آموختن علم را از همه چیز بالاتر می‌دانند. این لحظه ها مشاهده می‌کنیم که سطح
یعنی دانش و ملکه و سواد علمان جوان خیلی پیش رفته ایستاده است، هم از نگاه علم های جامعه شناسی، هم طبیعی ریاضی، هم طب، هم بیولوژیا. الکی یعنی اختراع کاری و یعنی نوآوری و کشفیات هایی که علمان جوان در اکادمی ملی علم های تاجیکستان انجام داده ایستادند میتواند برای رشد آینده خوجگی خلق کشور مساعدت کند، برای پیشرفت یعنی سمت های خوجگی خلق جمهوری تاجیکستان مساعدت نماید. همزمان ابراز گردید که عامل اساسی تأسیس آزمون جمهوری علم فروغ معرفت این تقویت بخشیدن دانش و ملکه، علم و هنر و مهارت عالمان جوان بوده. در این راستا عالمان جوان که در وجودشان اختراعکاری و کشفیات بود و امکان معرفی کردن آن را نداشتند، میتوانند که امروز در میان قشر اهالی کشور در دایره این آزمون سطح جمهوری جوانان اختراعکار و با تحقیقات و کشفیات خویش در آینده برای رشد کشور میتوانند سهمی ارزنده گذارند. پیش از همه مقصد برگزار نمودن کنفرانس این جلب جوانان به علم‌های دقیق طبیعی و ریاضی است و امروز جوانان در مرکز سیاست حکومت جمهوری تاجیکستان در محور اندیشه و افکار پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان قرار دارند و همچون یک قشری آینده ساز و پیشبرنده جامعه اعتراف گردیدند و باید گفت که سال 2024 سال معرفت حقوقی اعلان گردیده است. از این رو چنان پیشوای ملت تاکید داشتند و اساس من بعد عامل رشد تاجیکستان نیز در همین ذهنیت حقوقی و فراگیر بودن با دانش‌های حقوقی و معرفت حقوقی، غیر از این از دستاوردهای علمی و تکنیکی وابستگی زیاد دارد و امروز که جوانان واقعا یک تکیه‌گاهی این جامعه این دولت این ملت به حساب می‌روند و قسمت زیادی اهالی ما جوانان تشکیل می‌دهند، باید دستگیری در پیشبرد در تقویت ایدئولوژی ملی واقعا فعال باشند و امروز سطحی همین جوانانی که واقعا خودآگاه هستند و وطن دوست هستند، هویت بلند ملی دارند زیاد است و حکومت جمهوری تاجیکستان از جهت رشد تمام امکانات را فراهم آورده است. جهت فراگیر بودن با دانش‌های علمی و تکنیکی، آموزش زبان‌های خارجی و امروز رسالت ما جوانان پیش از همه در معرفی نمودن همین ارزش‌های ملی، ارزش‌های دولتی، مقدسات ملی در خارج کشور است. قید گردید که در همه دور و زمان اساس پیشرفت جامعه‌های متمدن رعایت قانون، قاعده‌های انسان محور دانسته می‌شود. در این زمینه بلند برداشتن معرفت حقوقی اهالی و توسعه دانش‌های حقوقی از جمله مسائل مهم حیات امروزه به شمار رفته. دولت و حکومت مملکت تحت رهبری پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان هنوز از ابتدای تشکیل حکومت کنستیتوسیونی به این سمت توجه خاص ظاهر نموده، با مقصد بالا بردن معرفت حقوقی مهم و برنامه‌های علاهیده را تهیه و قبول نموده است. پس فراگیر بودن با دانش‌های استوار و تفکر جهانبینی علمی برای درک خودآگاهی و خودشناسی و استواری و حیات معنوی و اجتماعی بشریت مساعدت کرده زندگی شایسته و باثبات را تامین می‌سازد. رشد علم و معارف، دستگیری عالمان جوان، استفاده تجربه نظریه در عملیه و بهتر نمودن صفت کارهای علمی و تحقیقاتی در محور سیاست دولت و حکومت جمهوری تاجیکستان قرار دارد. با نظرداشت این در بیشتر از مؤسسه‌های علمی هفته علم برگزار گردید. موضوع را خبرنگاران ما ادامه می‌دهند. بهترسازی نظام تحصیلات، استفاده وسیع تکنولوژی پیشرفته در جریان درس عامل بهتر گردیدن سطح و صفت تحصیل، درجه زباندانی و بلند گردیدن سویه دانش دانشجویان در مؤسسه‌های تحصیلات عالی و میانه کسبی گردید. در این جاده سهم محققان و عالمان جوان نظررس بوده، همساله هزارها کادرهای بلند اختصاصی به بازار مهنت جوابگو آماده کرده می شود. در روند رشد بی‌سابقه علم و تکنولوژی معاصر، مطابق سازی برنامه‌های دولتی مهم و سری وقتی ارزیابی کرده می شود. در دایره نقشه چاره‌بینی ها در دانشگاه ملی تاجیکستان مراسم گشوده شوی هفته علم با برگزاری کنفرانس عمومی دانشگاهی علمی و نظریوی هیئت آموزگاران و کارمندان، دانشجویان و ماگسترانتان بخشیده به 30مین سالگرد قبول کنستیتوسیون جمهوری تاجیکستان سال معرفت حقوقی اعلان شدن سال 2024 و 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف سالهای 2024
2020-2040 баргузор гардид. در سمت‌های گوناگون علم از جمله در سمت فن‌های تبعیضی دقیق و ریاضی در ساحه ادبیات و در ساحه حقوق معروضه گردیده می‌شود که برای بلند کردن معرفت حقوقی و رشد تفکر تکنیکی جوانان و عموما نسل نورس و محققان زمینه مساعد فراهم می‌آورد. در چاره‌بینی عالمان، دانشجویان و ماگیسترانتان در موضوعهای گوناگون معروضه کرده مهمترین مسائل علم و معارف را مورد بررسی قرار دادند. در ادامه گفته شد که همساله شماره زیادی دانشجویان دانشگاه ملی تاجیکستان در آزمون‌های جمهوریوی از جمله آزمون جمهوریوی فروغ صبح دانایی کتاب است و علم و فروغ معرفت اشتراک کرده شاه جایزه و جایهای افتخاری را به دست می‌آورند. در کار کنفرانسیا همچنین وابسته به مقام و مرتبه و جایگاه کنستیتوسیای جمهوری تاجیکستان اهمیت اعلان نمودن سال 2024 سال معرفت حقوقی و 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف سال‌های 2020-2040 مخصوص تاکید کرده شد، زیرا روند با سرعت جهان معاصر از همه آموزگاران و عالمان و محققان جوان تقاضا می‌کند که از لحاظ دانش معرفت انسانی دادن قدر و منزلت ارزش‌های علمی و دولتی و حفظ و نگهداری تاریخ و فرهنگ هزار ساله ملت تاجیک مسئولیت دوچند احساس نموده زیرک و هوشیار باشند. در این کنفرانس هیئت کارمندان استادان دانشگاه اینچنین مهمانان کشورهای دور و نزدیک نیز اشتراک داشتند. در کنفرانس معروضه‌های مبرم روز شنیده شدند و محاکمه گردیدند. هنگام بررسی معروضه‌ها در بخش‌ها از تکنولوژی اطلاعاتی و کمیونیکاسیونی ثمرناک استفاده برده می‌شود. بخشیده به روز علم تاجیک و 20 ساله آموزش و رشد فن‌های طبیعت شناسی دقیق و ریاضی در ساحه علم و معارف دانشگاه دولتی باختر به نام ناصر خسرو کنفرانسیای علمی نظریوی برگزار گردید. حالا در دانشگاه 228 نفر ماگیستراند، 35 نفر دکتراند از روی اختصاص دکتر PhD و 198 نفر عنوانجو متخصص به تحقیقات علمی مشغول می باشند. طبق اطلاع در سال 2023 و 3 ماهه اول سال 2024 زیاده از 23 نفر آموزگاران دانشگاه رساله های نامزدی خود را حمایه نموده سزاوار درجه نامزد علم گردیدند و 5 نفر از نامزدان علم باشند سزاوار عنوان داتسنتی گردیدند. در دانشگاه دولتی باختر آزمایشگاه‌های علمی از جمله در سمت بیولوژیا، در سمت شیمیا، بیوشیمیای طبی، تکنولوژی اطلاعاتی، فیزیکا و دیگر آزمایشگاه‌های تعلیمی و علمی و تجربوی موجود است که دانشجویان، محققان و ماگیسترانتان دانشگاه از آن وسیع استفاده می‌برند. در ادامه در موضوعهای مسئله‌های معاصر تعلیم متماتیکا سهم نیاگان تاجیک در انکشاف دانش‌های ریاضی و طبیعی در مثال یکی از واژه‌های ریاضی سینوس معرفت حقوقی اساس تشکل و رشد جامعه شهروندی و آزمون‌های جمهوریوی زمینه اساسی بالا برداشتن معرفت ملی معروضه‌ها پیشنهاد نمودند. در اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان بخشیده به حیات و فعالیت سردفتر ادبیات معاصر تاجیک قهرمان تاجیکستان صدرالدین عینی همایش علمی عملی برگزار گردید. در همایش عالمان و محققان اشتراک نموده در رابطه با آثار گران ارزش استاد صدرالدین عینی معروضه کردند. گزارش در این خصوص در اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان بخشیده به حیات و ایجادیات استاد صدرالدین عینی کنفرانسیای علمی و عملی برگزار گردید. در کنفرانسیا عالمان و شاعران و پروفسوران و کارمندان اکادمی ملی علم‌های تاجیکستان اشتراک و سخنرانی نمودند. ضمن برگزاری کنفرانسیا مسئولین از خدمت‌های ماندگار استاد صدرالدین عینی در رشد ادبیات نوین تاجیک یادآور گردیده معروضه‌چیان از آثار گرانمایه شاعر و نویسنده زبردست معروضه‌ها ایران نمودند. جایگاه و مقام استاد عینی در فرهنگ ما اونقدر رفیع است که کسی به اونجا رسیدن نمیتواند. با نوشتن نمونه ادبیات تاجیک به دهان بدخواهان ملت مهر خاموشی زد و او نوشت که از بازی که تاریخ وقایع را قید میکند در اینجا یک قوم معظم با اسم تاجیک زندگی میکند که صاحب
تمدن فرهنگ و ادبیات بزرگ می باشد. ابراز گردید که استاد صدرالدین عینی نه تنها در رشد ادبیات تاجیک بلکه در پیشرفت علم‌های ادبیات شناسی، تاریخ، جامعه شناسی نیز بنظیر بوده. آثار او گنجینه به‌بهای معنوی ملت تاجیک می باشد. با تاکید اشتراکچیان چهاربینی، استاد صدرالدین عینی در اول عصر 20 در مقاله و آچرک‌ها، شعر و داستان‌ها و پوست و رمان‌هایش از تاریخ، زبان، ادب و هنر و فرهنگ ملت تاجیک آزاد و آشکارا دفاع می‌نمود و مردم را به خودشناسی دعوت می‌کرد. مورد به تاکید است که در سال‌های استقلال دولتی بزرگداشت فرزندان فرزانه ملت که به خاطر استقلال و آزادی وطن خدمت فداکارانه نمودند به یک از سمت‌های مهم سیاست فرهنگی ما تبدیل یافته است. یادآور می‌شویم که سال 1997 با فرمان پرزیدنت جمهوری تاجیکستان به استاد صدرالدین عینی عنوان اولین قهرمان تاجیکستان داده شد. در زمینه نقشه چهاربینی‌ها جهت مبارزه بر ضد تهدید و خطرهای جهانی معاصر، جنایتکاری و متشکلانه، پیشگیری از شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های تروریستی با جوانان و کارمندان کسب و کار گوناگون شهر خاروق ملاقات برگزار گردید. گزارش در این خصوص. در دایره اجرای دستور و سپارش‌های اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان که سنه 19 ینور سال جاری در جلسه شورای امنیت جهت پیشگیری جنایتکاری، مبارزه ضد تهدید و خطرهای جهانی معاصر، جنایتکاری متشکلانه، پیشگیری از شامل شوی جوانان به حزب و حرکت‌های افراطی، از بین بردن تمایل منفی پدیده‌های خلل‌دار کننده ترتیبات و آرامی جامعه و امنیت ملی، ریشه‌کن نمودن جنایتکاری بین نورسان و جوانان و تربیت آنها در روحیه وطن دوستی و افتخار ملی در نزد مقامات حفظ حقوق کشور وظیفه گذاری نموده بودند. از جانب ریاست وزارت کارهای داخله در ولایت مختار کوهستانی بدخشان یک قطار چهاربینی‌های معرفتی حقوقی تهیه کرده شدند. در دایره اجرای با صفت دستور و سپارش‌های سرور دولت و با در نظر داشته از جانب پیشوای معظم ملت اعلان گردیدن سال 2024 همچون سال معرفتی حقوقی، ملاقات اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان با فعالان جامعه و خادمان دین که سنه 9 مارس برگزار گردیده بود، همچنین جهت در عمل تطبیق نمودن طلبات‌های قانون‌های عمل کننده جمهوری تاجیکستان درباره تربیت وطن دوستی شهروندان، درباره مسئولیت پدر و مادر در تعلیم و تربیت فرزند، تنظیم عنعنه و جشن و مراسم‌ها، سلسله واخوری‌ها برگزار نمود. من چون یک جوان شهر خاروق اظهار منتداری خیش را به اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امامعلی رحمان بیان می‌نمایم که با شرافت استقلالیت دولتی جمهوری تاجیکستان امروز در شهر خاروق در همه سمت‌های خواجگی خلق روی به انکشاف نهادند و نشاندادهای مکرو اقتصادی شهر خاروق به مراتب افزایش یافته ایستادند. هدایت‌های پیوسته پیشوای معظم ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان هر یکی ما را وادار می‌نمایند که جهت بلند برداشتن معرفت حقوقی، علم و اخلاقی نسل نورس و جوانان، تربیت این طبقه آینده ساز در روحیه وطن دوستی و خویشتن شناسی و پیش از همه دوست داشتن مقدسات و ارزش‌های ملی تمام قوه و واسطه‌ها را سفربر نماییم. در اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان همایش علمی در موضوع دیپلماتیای رقمی و تأثیر آن به مناسبت‌های بین‌المللی برگزار گردید. گزارش خبرنگاران ما. در میز مداور علمی ریاست اکادمیا، عالمان از مؤسسه‌های عالی فدراسیای روسیه و هیئت وسیع استادان دانشجویان اکادمیا اشتراک نمودند. از جانب پژوهشگاه روانهای سیاسی دیپلماتیا و مسائل جهانی شوی اکادمی اداره‌کنی دولتی نزد پرزیدنت جمهوری تاجیکستان در دایره هفته علم میز مداور بین‌المللی علمی در موضوع دیپلماتیای رقمی و تاثیر آن به مناسبت‌های بین‌المللی دایر گردید. ضمن برگزاری چهاربینی ابراز گردید که معاشرت در واو و اینترنت برای آدمان یک چیز معمول شده ایستاده است. از این رو استفاده تکنولوژی‌های نوترین در عملیه دیپلماتی مخصوصا مهم ارزیابی می‌گردد. زمان رسید که ما باید درک بکنیم که دیپلمات رقمی چه مهمیت دارد و چه ضرورت دارد. ما در دیپلمات رقمی که امروز و فردا عام وجود دارد و امکانات بزرگ استفاده شویان دارد، ما باید دانیم که هر یک دیپلماتی که در کدام وزارت کار میکند و نمایندگی یک کشور میکند و باید داننده بزرگ تکنولوژی جهان معاصر باشد و
مناسبت استفاده بری دیپلماتی طریق آنلاینی صحبت کن شخصیتایی که با نام میکند باید درک کند. در فرجام اشتراکچیان میز مداوری علمی برگزاری این چنین همایش را در روند تشکل و رشد سیاست خارجی تاجیکستان چون دولت صاحب اختیار و مستقل مهم ارزیابی نموده تاکید کردند که دیپلماتیای رقمی در تامین علاقه مقامات سیاست خارجی و شخصان منصبدار دولتی به افکار جمعیتی و جامعه شهروندی اینچنین وسیع نمودن دسترسی شهروندان به اطلاعات رسمی مساعدت می نماید. شاهزاده دیبک، مقصد اخبار. در ناحیه درواز در دایره نقشه چورابینی ها بخشیده با اعلان گردیدن سال 2024 همچون سال معرفتی حقوقی با مقصد ترغیب ارزش های دموکراتی، تامین ولایت قانون و تربیت شهروندان در روحیه احترام و مقررات ملی با خوانندگان و آموزگاران واخوری دایر کرده شد. خوشنظر زیا این موضوع را ادامه می‌دهد. جمهوری تاجیکستان دولت حقوق بنیاد دنیوی بوده، اطاعت از قانون و تامین حقوق و آزادی‌های انسان و شهروندان اساس تمام پیشرفت و موفقیت‌های جامعه شهروندی و معاصر تاجیکستان را در بر می‌گیرد. در دوران صاحب استقلالی مملکت با قبول قانون‌های ملی و تغییر الوه‌ها در کنستیتوسیا و قانون‌های معیاری حقوقی امکان فراهم آورده شد که ساکنان شرفمند و با سعادت کشور در حمایت قانون باشند. در این زمینه بخشیده به 30 سالگی قبول کنستیتوسیا جمهوری تاجیکستان و اعلان سال 2024 همچون سال معرفت حقوقی در ناحیه درواز در قطار مکتب‌های ناحیه سلسله واخوری‌ها و ملاقات‌های سودمند صورت می‌گیرند. در پیام اساسگذاری صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان که سنه 28 دکبر سال 2023 دایر به سمت‌های اساسی سیاست داخلی و خارجی کشور و مجلس عالی ارائه گردید، سال 2024 همچون سال معرفتی حقوقی اعلان کرده شد. در همین زمینه از طرف پرزیدنت کشور سنه 30 دکبر سال 2023 فرمان درباره سال معرفتی حقوقی اعلان کردن سال 2024 به امضا رسانده شد. این نوبت وابسته به سال معرفت حقوقی اعلان گردیدن سال 2024 در گیمنازیای رقم 1 ناحیه درواز با اشتراک آموزگاران و طالب علمان این مؤسسه صحبت و واخوری‌های سودمند دایر گردیده تاکید گردید که محض در دوران صاحب استقلال تحت اراده سیاسی اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان کنستیتوسیا چون کفیل حقوق و آزادی‌های انسان همه‌جانبه تکمیل یافته قانونگذاری در جمهوری تاجیکستان صاحب استقلال برای حفظ حقوق و آزادی‌های انسان، تامین ثبات سیاسی، حفظ ترتیبات جمعیتی، تحکیم اتحاد و همبستگی اهالی خدمت شایسته نموده است. واقعا ترغیب و تشویق دانش‌های حقوقی، بلند برداشتن معرفت حقوقی و تربیت حقوقی شهروندان مملکت کاری سهل و آسان نبوده، مهنت و زحمت بیش را تقاضا می‌نماید. از این لحاظ دعوت راهبر دولت از همه مقامات و مؤسسه‌های دولتی و نهادهای جامعه شهروندی در مسئله بلند برداشتن معرفت حقوقی مردم، خصوصا معرفت حقوقی جوانان مهم و سریع میباشد. همچنین در رفت همایش دایر به وضع جهان معاصر و روند ناگوار ظهور تهدید و خطرها در منطقه و جهان از قبیل تروریسم و افراطگرایی، خرافات پرستی، زیاده‌روی و بیگانه پرستی، قانونشکنی و حقوق بیانکنی از جانب نابالغان، استفاده عاقلانه و با شعورانه شبکه‌های اجتماعی، اینترنت، احترام والدین و آموزگار، حفظ صلح و آرامی، تحکیم پایه‌های وحدت ملی در مملکت مسائلی بودند که مورد بررسی و تحلیل عمیق قرار گرفت. حفظ وطن، دستاوردهای استقلالیت و صلح و آسایش وظیفه مقدس و شرف بزرگ است. خوشنظر زیا ناحیه درواز برای برنامه اخبار. برگزاری دور یکم آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من نشان داد که شماره داوطلبان سال از سال زیاد گردیده ایستاده است. اشتراکچیان با آمادگی جدی مهارت خود را نشان داده بهترین ها به دور دوم را خط گرفتند. از جریان برگزاری آزمون مذکور خبرنگاران ما گزارش می‌دهند. соли равон даври ноҳиявии озмуни ҷумҳуриявии тоҷикистон ватани азизи ман дар ноҳияи темурмалики вилояти хатлон бо бартариятҳои хос ва тафовути бештари шумораи иштирокчиён нисбати солҳои қаблӣ баргузор гардид. дар даври ноҳиявии озмун 26 нафар иштирокчӣ аз рӯи номинатсияҳои гуногун ширкат намуда барои роҳ ёфтан ба даври вилоятӣ маҳорату истеъдоди худро назди ҳайати ҳакамон пешниҳод намуданд. чанд соле ки ин озмун баргузор мегардад чеҳраҳои нав дарёфт карда шуд ва иштирокчиёни мо ба даври вилоятӣ роҳхат меёбанд ва кӯшиш мекунанд ки ба даври ҷумҳуриявӣ роҳхат гирифта истеъдоди худро дар сатҳи ҷумҳуриявӣ муаррифӣ намоянд. ҳамзамон даври ноҳиявии озмуни мазкур
дар шаҳру ноҳияҳои минтақаи кӯлоби вилояти хатлон бо ҳамовозии бештари аҳолӣ дар сатҳи баланди фарҳангӣ баргузор шуда истодааст. тибқи таҳлилҳо, баргузории ҳамасолаи озмун дар рушду пешрафти соҳаи фарҳанг ва дарёфти чеҳраҳои нави ҳунармандону кашфи истеъдодҳои нав на танҳо дар вилояти хатлон, балки дар миқёси ҷумҳурӣ натиҷаҳои дилхоҳ ба бор оварда истодааст. дар 6 соле ки ин озмун баргузор гашта истодааст, хушбахтона соли гузашта довталабони даври ҷумҳуриявӣ аз вилояти хатлон ки сазовори 2 ҷои якум, 6 ҷои дуюм, 10 ҷои сеюм ва сазовори 4 шоҳ ҷоизаи озмун гардиданд ки соли сипарӣ гардида соли таърихӣ буд барои аҳли ҳунари фарҳанги вилояти хатлон. аз ҷараёни озмун ва ҳунарнамоӣ ҳар як иштирокчӣ омодагии сатҳи баланди онҳо ва шавқу рағбати беандозаи наврасону ҷавонон ба соҳаи фарҳангу ҳунар ба пуррагӣ эҳсос мегардид. ин далолат аз заҳмати ҳунармандони касбиву устодони санъат мекунад ки шогирдонро дар рӯҳияи фарҳангу эҳтиром гузоштан ба анъанаҳои миллӣ тарбия мекунанд. иштирокчиёни озмун низ бо пайравӣ аз устодон дар ин ҷодаи пурмасъулият давра ба давра ба муваффақиятҳо ноил шуда истодаанд. که در این آزمون جمهوری تاجیکستان وطنی عزیز من اشتراک می نمایم. سالهای گذشته من در این آزمون تا دور ولایتی اشتراک نمودم، گرچند که سالهای قبل تا دور جمهوری راه نیافتم، از این رو افتاده نشدم. امسال باز با آمادگی های خوبتر از روی ژانر انعنوی اشتراک کرده ایستاده‌ام. در دور ناحیوی سرود در وصف تاجیکستان رو پیشنهاد نمودم. خوشبختانه از این دور گذشته به دور ولایتی راه یافتم و خیلی خرسندم. کوشش میکنم که آمادگی هایم را جدی‌تر دیده در دور جمهوری اشتراک کرده صاحب جایزه شوم. ҳадафи асосии озмуни мазкур низ аз он иборат аст ки насли соҳибзавқу дорои ҳунару истеъдоди эҷодӣ муаррифӣ ва дастгирӣ карда шаванд. инчунин бо фароҳам сохтани имкониятҳои мусоид дар рушду нумӯи санъату фарҳанги асили миллати тоҷик ва эҳёву ҳифзи арзишҳои миллӣ саҳмгузор бошанд. طول چند سال است که در مملکت میان قشرهای گوناگون جامعه آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من برگزار می‌گردد. ضمن برگزاری دوری ناحیوی آزمون مذکور در ناحیه عبدالرحمن جامی در برابر دهها داوطلب دیگر زیور یوسفووا نیز با آمادگی خوب و پیشنهاد نمونه‌های محصول ایجادی خود فعالانه شرکت نمود. این بار اول است من در این آزمون اشتراک میکنم. مقصد جمع آمدن ما در این آزمون از آن عبارت است که هنرهای قدیمه را از نو احیا نماییم و به نسل نو این را از سر آموزیم تا در آینده اینها دوام دهنده این هنرها باشند. دستاوردهای ما تصویر منظره های زیبای دیار ما به طور گلدوزی می باشد. در متن تصویر زیبایی های طبیعت می باشد به طور دستدوزی گلدوزی می باشد. در دور ولایتی جمهوری راه یافته این هنرها را باز خوبتر و زیباتر در روی متن کشف ایجاد نماییم. موافق نظامنامه آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من، مضمون و غایه اساسی سرود و آهنگ، اثرهای موسیقی، صنعت تصویری و دیزاین که به آزمون پیشنهاد می‌شوند، ترنم شخصیت‌های برجسته خلق تاجیک، دستاوردهای زمان استقلال دولتی، ارج گذاشتن به انعنه‌های ملی و میراث پرغناوت نیاگان، طبیعت زیبا منظر تاجیکستان و احیا نمودن هنرهای مردمی را باید در بر گیرد. طور مسئولین ابراز می نمایند سال از سال تعداد اشتراکچیان از روی همه نامیناسی‌های آزمون جمهوریوی تاجیکستان وطن عزیز من زیاد گردیده ایستاده است. سالهای پیشین 10-12 نفر داوطلب بود. بعداً این تعداد به 15-20 نفر رسید. امسال بینید که 40 نفر داوطلب در نامیناسی‌های گوناگون، ژانرهای گوناگون در ناحیه عبدالرحمن جامی اگر گیریم ما فعالانه اشتراک نموده ایستادند که البته که در آینده ما باوری کامل داریم که این داوطلبان هنر و استعداد خود را صیقل داده البته که برای معرفی نمودن ملت خود، برای معرفی نمودن فرهنگ و تمدن خود با این هنر زیبایشان میتوانند معرف حصه گذار باشند و معرفگری این کشوری ویشتاسای ما تاجیکستان عزیز باشند. از رفت اشتراک داوطلبان در ناحیه عبدالرحمن جامی معلوم گردید که طی سالهای اخیر در این ناحیه هنرهای مردمی رشد کرده ایستاده است. کندکاری، صنعت تصویری
خیلی رشد نموده است که نسبت سالهای پیش کمتر دیگرگونی ها دارد و ما توصیه های خود را باز به داوطلبان و راهبران آنها آموزگاران مکتب صنعت بچگانه ابراز نمودیم که در آینده مسئله کلالگری و کندل گردانی همین صنعت ملی خلق خودمان رو به پیش برند. بعد از نتیجه گیری از هنر و مهارت داوطلبان از ناحیه عبدالرحمن جامی با خلاصه اعضای حکمان بهترین ها برای اشتراک در دور ولایتی آزمون را خط گرفتند. در دوره آمادگی ها به جشن بزرگ ملی 35 سالگی استقلالیت دولت جمهوری تاجیکستان امروز در قصر فرهنگ به نام استاد ابوعبدالله رودکی ناحیه دیوشتی دور ناحیوی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من دایر گردید. این آزمون که سال ششم برگزار می‌گردد با مقصد دریافت استعدادهای نو در ساحه صنعت موسیقی و سرایندگی، تصویری و دیزاین، بلند برداشتن مهارت کسبی و زیبایی پرستی، تقویت بخشیدن به هنر بلند اجرا کنندگی، تبلیغ و احیای هنرهای مردمی، معرفی فرهنگ والای ملت تاجیک، احترام به ارزگذاری به سنت‌های نیک اجدادی، سطح کسبی اثرهای نو موسیقی، آفرندگی، انتخاب نمونه‌های بهترین آهنگ و سرودها، کلکسی‌ها و اثرهای رسامی که فرهنگ گذشته و امروزی ملت تاجیک را انعکاس می‌نماید دایر کرده می‌شود. در دور ناحیوی آزمون جمهوری تاجیکستان وطن عزیز من 80 نفر داوطلبان از مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، لیسه گیمنازی‌ها، مکتب صنعت بچگانه به نام حافظ شناخته دمیربگ عالموف و تشکیلات و مؤسسه‌های ناحیه شرکت نمودند. در اساس امر پرزیدنت جمهوری تاجیکستان اساسگزار صلح و وحدت ملی پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان برگزار گشته ایستاده است. هدف همین آزمون دریافت چهره‌های نو از دهات‌های دوردست از ناحیه‌ها که استعدادهای نو دریافت کردند. زیاده از 35 نفر رسامان، دیزاینران و هوسکاران صنعت تصویری به دو گروه از 12 ساله تا 17 ساله و از 18 ساله تا 35 ساله جدا گردیده محصول دستان پراجاز خویش را در صحن حولی قصر فرهنگ به نام استاد ابوعبدالله رودکی ناحیه دیوشتی به نمایش و بهاگذاری هیئت حکمان گذاشته سزاوار تحسین و آفرین‌ها گردیدند. آفریده‌های شرکت کنندگان ساحه رسامی و دیزاین آزمون بیشتر از وصف دیار نازنین، منظره‌های ناتکرار کوهستان و مزرعه‌های کشیده ناحیه دیوشتی، پیروی به سیاست داخلی و خارجی اساسگزار صلح و وحدت ملی پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امام علی رحمان، دوست داشتن کتاب شرکت فعالانه در درس‌های مکتبی و انتخاب کسب دلخواه عبارت بودند. در نامینه‌های نوازندگی و سرایندگی نزدیک 50 نفر داوطلب شرکت ورزید که اکثرشان را گروهی از 12 ساله تا 18 ساله تشکیل میداد. استعدادهای نو از زینه‌های دوم سوم مؤسسه‌های تحصیلات میانه عمومی، مکتب صنعت بچگانه به نام حافظ شناخته زنده‌یاد دمیربگ عالموف و لیسه گیمنازی‌ها شرکت و در ژانرهای عنعنوی و اکادمی نامینه‌های نوازندگی و سرایندگی بین هم سبقت نمودند. موضوع دیگر رشد ورزش هدف وظیفه‌ها و دستاوردهای نمایی ورزشگران تاجیک از مسابقه‌های بین‌المللی. ورزشگران معروف تاجیک سامان محمدبеков، تیمور رحیمов و جهانگیر ماجیدов در چمپیونات آسیایی با گوشتنی جودو در شهر هنگ کنگ جمهوری مردمی چین با رقیبان خود پیروز شده 3 مدال برنجی به دست آوردند. اینچنین کامرانشاه استوپریان سزاوار مقام هفتم گردید. گزارشی رحمت‌چویابید. یک خوشخبر پهلوانان تاجیک در چمپیونات آسیا اوید به گوشتنی طرز جودو که روزهای 20 اپریل در شهر هنگ کنگ برگزار شد با موفقیت هنر نمایی نموده 3 مدال برنجی به دست آوردند که بهترین نتیجه پیش از گرند اسلم دوشنبه و بازی‌های المپی می باشد. نخست شده سامان محمدبekov در چمپیونات آسیا در هنگ کنگ در وزن تا 81 کیلو با مدال برنجی مکافاتانیده شد. سامان برای نشانه برنجی ژمانازر ابوالخیر قزاق را مغلوب کرد. مدال دوم برنجی را در چمپیونات جودوی آسیا در هنگ کنگ جهانگیر ماجیدov صاحب شد. او در وزن تا 100 کیلو برای نشانه برنجی مقابل نورلیخان شیرخان قزاق پیروزی به دست آورد و بار اول با نشانه چمپیونات آسیا سرفراز گشت. پهلوان دیگری معروف تاجیک تیمور رحیمov در وزن بیش از 100 کیلو در مبارزه برای نشانه برنجی عظمت چاچاев را از بحرین شکست داده سزاوار مدال برنجی گردید. دو پهلوان دیگری تاجیک اوبیدجیبov در وزن تا 66 کیلو و کامرانشاه استوپریان در وزن تا 90 کیلو
аз худ маҳорати хуб нишон дода ба қатори 5 нафар беҳтаринҳо шомил гардиданд. ба иттилои федератсияи байналмилалии дзюдо дар мусобиқаи қаҳрамони осиё дар гонконг ҳудуди 270 варзишгар аз 33 кишвар ширкат доштанд. варзишгарон дар рақобатҳои инфиродӣ барои маҷмӯи медалҳо 7 вазн байни мардон, 7 вазн байни занон талош карданд. варзишгарон дар чемпионати осиё дар гонконг имтиёзҳоро барои дарёфти рохат ба бозиҳои тобистонаи олимпии 2024 дар шаҳри парижи фаронса касб карданд. боиси хурсандӣ аст ки рӯзҳои 3-5 май дар шаҳри зебои душанбе бори нахуст мусобиқаи тоскулои бузург гранд слам баргузор мегардад. ин боз як дастоварди замони соҳиби истиқлолии кишвар мебошад. бинандагони азиз, ин буд нашри муфассали барномаи иттилоотии ахбор. хайр, сарбаланду муваффақ бимонед.